megalayapost.news. Prime Minister Kariu Narendra Modi mentakas ngiula pli pajba yakin riu teliki jakai le kai cricket ke Indo Cricket Academy jongkin riu teliki jela jong ke North East India lingba ka online ha jungilang ka blalong ha Gangtok Sikkim bat ko na pedang kitei kade ke Indo Cricket Academy jong ke Meghalaya Cricket Association MCA ka badan Hamadan Kurkalang kitei ki riu teliki jela ki blayo ban pli pajba ya ke Indo Cricket Academy ki kentup ya ke jela Meghalaya Sikkim Mizoram Nagaland Arunachal Pradesh bat ka Manipur ha ka bakawai ke Indo Cricket Academy tei ka jinglut ka balong arpulai klur tengka habapai sa ka jingyo ka jela Meghalaya ya ka tei ka jaka kilan met kinoi la kai cricket kala long ka jingker khu ka bakraw na ka bentaki khun samla jong ka jela ki ba ye ya ka cricket na marbanadu kani ka sngi kin soyo ban panon kam ya ka tei ka Indo Cricket Academy kum ka jaka ban pentebit lani kilan met yeldi kamtam e haki ayom slam hapo jong ka tei ka Indo Cricket Academy jong ka Meghalaya Cricket Association MCA latei ru ya ka jaka jingi swimming pool ka jaka ile kai gym high performance fitness center ka jaka ile kai cricket lani ka indoor practice pitch lembat ki jaka sum ki jaka shongkai bat ki ki balatei bat penwan durbha haba crunch kilat patai kubor nagaliang vice president ke MCA uba Rajiv Bare ulai kublei yo prime minister Kariu Narendra Modi ubala play pajba ya kita ki riu teli ki jaka ile kai cricket kentu bru jong ka Meghalaya ulai kublei ru yo naba bata charji bari uba Gideon Kharkongor ki badai kino yalam kum president bat honorary secretary barim jong ka MCA ki balatore sitom ha kapor jong ki ban penurlong ye kini kamadan kentu bru yo ba Renal Kharkamni ubade secretary ke MCA bamenta nakaliang uba McDonald Sawen president Shillong Cricket Association bat komud khot ke ground searching committee MCA ulaya thu bayakani ke Indo Cricket Academy latmu bante ni kong Apollo Henry namar ke jingkem ke jakala pen kunrea no yaka panagaliang ke ground searching committee kalatori sitom menwar ikimadan kibabiang bat hadian belada ban lejurim yaki arpo teli kimadan nakaliang ke dorbar nong lum dat kla bohrembong kelawan sakmat banturwa sobha yakati kimadan kurkalang bantai yakani ke Indo Cricket Academy dak bai te sekolar kumbasan pausnam hakate ke jingilang bala penlong hamadan kurkalang bani saki ke jing play pajba yakiti ke Indo Cricket Academy lawan bani don lang do president ke MCA UJMPK Sangma haka jingi don lang uba Renal Kharkamni honorary secretary ke MCA lembat ki president bat ki secretary na ki Cricket Association jong ki district baper ke jela Kadran jadi ni. Kiu. Kanit sipang kani ka projek belawan hang ni apa kurkalang mensua hakajing isai kani ka projek la wan man play mau rem apa pulo te hakisna me apa mensua jong gonguli lawan man play mau rem apa pulo tan rai ski kam sim poi sino ma play ba ka jaka kaladit plat te hadin ba ka wan hakisna arja kuwei itu ngi sedang ban wat madan ngi sedang ban wat ka jaka kam he bat yo ban snai kani te don bok ngilaya sini ngilaya ni par ko kini ki area jong ni ka boy wai lombong sini ila mduna shu ya ki arpo arteli ki jeka ngila lipet ponyong ba dayo man se hap ya thila ka thet ko bas barit ru tang banyo ban penon kam ngene ban sina bat ban geran kam ga ground ru te hak ta ka jingi ya jingi man ka singi ka sinong kayo sngowi kata ba khot harin ki sakhot ingi ki sinong ki sakhot ingi ga jing sobha dagi dapiang bah ngi ban khot ban ai ban keren ma hatuk por jing long ba snong jing babung pada ba snong tinggal le hi ji la keren hadin mulai keren i lakular ba naga snong kini ai kene badan par hadin klaya ka jing keren katuk ni singi hadin lawan ni kendu biang meeting de hadin ki sarai sa final sedan hadin ni sawan sign ka agreement hang ni ban ni sayo ban pa tingba ka jing donglong president ba naba bat secretary jong Gideon ki lai sitom ba ban ra ya kene project hang ni kata kali kawai ke si mentoy ya ki samla jungi jong kani ke jela Meghalaya jingi bujuk bat kani ke boy borok kawai kandan kan mentoy ba yang ni magila yo ni kedan ke swimming pool
kedan ka jakai le kriket hang ni kedan ka gym bar kha kedan ka labiang ni makani kemadan ai ku beli ke bokong san ne ka dia ka snong kang ni kedan da bar snong lum dai khla malada kimai kini nginum i ka ni ka projek ni ban ngai sangkan no hingin sayo ban snai kini kemadan ro ka syang bisi ingin labo proposal te ka bisi ikan sale ik ban kam ban ngin yo ban snai kini ka cricket ground ni makani ka along ka standard ground ka hamhe banyak ka pulur tinggi kermen mana ni sakmat hi paling baganya trailang ba ka snong bagi nong kam snong ini bathamai menta ke kege ba khoi kinsa ya sakmat bagi sawang ba bah ni ko riboy badon ha Meghalaya kawai ha Sikkim Arunachal Pradesh Mizoram bat Manipur mentas ni shpo baje mestap o Sri Narendra Modi ji o play ka 100 league ni stadium yakini ki indoor stadium indoor facilities jong cricket na thina po Sikkim te ngai khublero ya ka BCCI bat ka MCA Meghalaya Cricket Association ba ki Shimkhia yakini project ban penurlong yakini project ka ban yo facility yaki khna ke ban wan national chesngi kani ka facility jong ka indoor cricket facilities wadan hangni apa barmbang kinyo facility na waro ka state jongi na waro ki ka kanhun ka state ki district dan Kadartali district jongi kin la ban ya practice andre ban la kin la ban ya ilakai cricket hani hamada hani apa indoor stadium during the days of rainy season hipor ke slab nomor ngi waro ngitip ba ke Meghalaya jongi ka receive rainfall nado benai April hado benai Oktober ma lantar si indri nyo benai te kani ka facility ka yarabba sibun ya kini ki upcoming ki grassroots ki players ka state jongi ngai khoblero ya i Sir Jaisha but i bujulong ki bujulong secretary yang ka BCCI mentapat ilalong ICC chairman ngai khoble ya i plus ngai khoblero ya i Sagedian bujulong secretary yang ka MCA dakajing ya trailang nadu naka BCCI hadu ka MCA ngi yo ikani ka facility hang ni ngai khoblero ya ka Apex Council bathamai khamtam ya ba rinol ibalong komi secretary yang ka MCA Meghalaya Cricket Association in Shimti handai in penurlong yakani ka jingthmu handai yakani ka project ka ba la pli perda do Prime Minister Modi mentas ni ngai khoblero ya kini ki ten house handai bat kini ka administration jong ka Riboh district bat dam ai khoble ya kan ka snong ru ngam somla ba nomor ka snong ka yarap hadu kata-kata yangi sanpos nam ngi don ka agreement sanpos nam ngi don ka agreement bat ka snong ban ya bo ya kini ka indoor stadium hangni MeghalayaPost.news